Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro ginigilong ki khubor bamta kasni. Kakot kabla ay kerteng CM Impact Guidebook for SSLC examination arhajar apsan banweng ye gajingduna pas jong ki samla puli ha gajila Meghalaya bala pelat pat ba do menteri rangba gajila u Konrad Sangma mention snem. Ban penbet renti ye kajing bat ban yat syakmat ban penbhai ye kajing puli jong ki khna skul ki baduna kumban kentiu ye ka kerdan bat kumju ye kajing pas jong ki khna ha ke Examen Secondary School Living Certificate SSLC ha Meghalaya. Kumta kani ka kot yarap ban pensuk ye ki khna skul ki baduna hadu kata ha ki snem baladam ha ka ba kadang sa hadu kumbasan phulai person mentala katu kat ne snem. Kate kadi ke jengkren jeng Konrad ki sangma ha ke jeng pelait pat ba hatura usnem balalen. Henry ketika kot kolong penban kum ke jeng pentian ja ya ki kena skul ba kinong hikai skul balathan kesuk. Hooj ha kawi kaliang kolong ke jeng yarap ya ki kena skul ni kinong hikai tang bantip ya ke selebas. Shushu ketika kot yarap bala penmi da ketenat pule putih na kebenta ki kena bastat bersyampang kim kwa namar ke jing penjai tu bat ke kamsuk bom kwa syu bantrei shitam namar kata kim kwa kumju ya kinong hikai bom wa trei shitam yaladi kabiang henrei kinong hikai ki bakwa ban penep jabiang lajong kim dakwa. Na kaliang ulat patai kubor habayo ban yakran bat uwe na kinong hikai skul ubabu kular kongjram udan ban ong kumni. Ten ki vasyong menta ki kemi ki pa ki parents jong ki khna ro ki don ki jing atatin na kaliang ki nong hikai ni ki school ki pa fair ro ki dang don ki jing atatin men sem snem mut uniu snem ar hajar afsang ki ala khna uniu snem ar hajar afsan na kaliang ga sokar education department kala penmi ya ka kaibok Cimistar Kaibok, Cimistar Impact Kaibok sementara kelas 10. Si hakatu ke Kaibok kesoka kala ong ba sementara niu sementara ni ke exam SSLC arhajar absan kan set mo jing keli nang tu pembahasan tau niu ke marks. Di nengilape jing keli ibun jing keli mentau senam arhajar absan ki wan sya nang tu. Kumbas sau phau san phau marks ki lawan nang tu kidon pendiat mesai ti bawan na baru kam nalai kata tendai ki jingkeli jong ki khna yang ki nong ka jingkeli jong ki me ki pa ki parents jong ki ne ki kelas 10 ki basyong menta kalong la kesulkan kan set diang ni mentau snem ku Disember ajar san na katuka kai box chip istan impak lada kisen kidai ban yathu lepa yang i mentang mendai bikin yathu benai khat wei khat ar malong chem snem tang atayo kin yathu kamlong lagi pentrai kam ya kan ni chim star impa bikin set biang menta ke exam SSLC ho Disember kidai ban pensyai lepa yang i kedan na education department bat ke bos ba kidai ban set biang nang tu jingkeli kenang ba ngiru ginong hikai ngin hikai kena nang tu naga Cimistar Impang lengkap bat katu kat ni chapter di mana kat teks kenang wi kena ngintip bikin prepare nang tu kebaat pada kalong ba kidai ru ban sam nama mencem snem isam man lagi school man lagi kena KIA free of cost ya katu ke Cimistar Impang la lagi pentrai kam menta kidai ban island syabaro gi kena kelas 10 klaim dah syak siliang klem desa siliang ya kanu school gini win kena tim sem snem hadu kena private ugi yo di lada ga sokar di kelas 11 di kelas 11 nani kelas 12 KIA gitu di tablet man snem di kena kelas 10 do kadai ban sam lepa menta hegini gi benai mai sedang snem kenang wi kena kin yo ban penkre ya katuga Cimistar Impact lada kim ai ru lada ki ong menta ke snem ginum set syu nang tu kataru gidai ban yathu nang ngintip mangi ginong kai bang nginum sim syu na katu ke Cimistar Impact nrei ngin hikai no daka jing hikai na teks lani ngin hikai no yaki daki wei jing hikai ngidai ban tip ngidai ban syai na kaleng jungi ginong hikai na kaleng jungi school kenang ba kan nembu
yang kena jing atatin kan numbu ikmi pa jing atatin ti sekawai kalong ba ngak community ba kini keli kan yun hani ha assembly la ikren bun isu halal education ti suaban hadin lami ka tu cimista nimpak melayu iwa don ki ba ong ba kane kamde ka ka kot yarap de ka kot yalap du pidon we ya tu ni sya gila dai ban keli mo kat no ke pelut kesoka ha ka beprin ya tu ka cimista nimpak hadu asin ka ai ti la lagi kena school gi SSLC candidate pidon hidup so hajan ka prin la si nyu ko hajar kat no ke jinglut kat no la kat no kron pidai ban tip apa assembly ya kata ban kila ne man sam uniform man don katu kat ni school ki biatu hana ba kimyo renti wat ya chip mistar impak di sam man lagi school ti nakaliang gi pajba kwa ken kat no bat ladaka la biang mentaru kadai ban print biang ban sam biang kenang mungkin tip ikna kenang mungkin tip ni noi kai kata kadai kijing kwa yang i min sai kedan nakaliang ka emboss bat khamtam naga education department bahkan sai kedan mungkin la biang ya katu kai jingkeli naga chip mistar impak kai bo kata kadai jing kwa yang thì ban phin ong jing mentoi ta namenta ki khna ki biduna namenta ki tu ki school ki bayo 00 sau phau san phau kan yaram mar ka tu kalong thik ku mengi kai khna ret ngila ai lepa ki jing keli wat ngila ai lepa ki jubab te namenta ki tu khna ki bakham duna kan yarap sibo ndai ngan ya tu ya fi namenta ki tu ki khna ki bestan namenta ki tu ki ki balong ki gifted talented student ki exceptional katu kan pen base dan i khna larang isu buat kum tu ngin supun sok tang jaga quantity education kemudian kan hiar bahaka quality education pananya tu ya fi larang i continue ya kan ni ban sula kun khna ben ai jing keli ai lu jubab lang tu i khna ngatrai hadin san lu snem inum dan su i doktor inum dan su engineer induna ki scientist Indona mo ki start mo ki intellectual hapo miklaya ni wala kalong uta ngatrai hang jeka ban ong wa ni ra ka education hamiklaya ngai setting yo kanang duna ban mo lani kanang hiar ka education ka quality of education hamiklaya kata kade ki jing singau junga wala kumno kesokar dengan perkat yuki babe jadi man perkat itu kam duna kata well and good ndai namenta gitu gi katu kan ni kena gi betebit mo ki exceptional lan ni ki bala wan don ga ki balong talented hapo kelas ki don hi kumasi phau khasan ki gitu ngin hap la dum bai khnang ba inong gi engineer ki pasta inong gi kanang duna ban mo lan ni kanang hiar ka education ka quality of education kaya kata kade ki jing singau junga wala kumno kesokar dengan perkat yuki babe jadi man perkat itu kam duna kata well and good ndai namenta gitu gi katu kan ni kena gi betebit mo ki exceptional lan ni ki bala wan don ga ki balong talented hapo kelas ki don hi kumasi phau khasan ki gitu ngin hap la dum bai khnang ba inong gi engineer ki pasta inong gi doktor ki pasta ki scientist ki pasta ha ki kedan ki kata kade ki jing senga wa ade wan wat fanya ways and mean kumno ban kam start su atu ndai ban su inu jot ban su la lang ya ki start ban kin kelabe dan ikin ki bedona mo kin numla ban complete bat start kadai ban thau kala kanti ya ta kata kadai jing sngau nangaling jonga ku muwei ni kinong ka hatu kata nan bikin kai si kai dan dan lupa ko jarap pengembun ni kai bakam itu untuk jiwa ini lah khi na kata-kata vậy là ta sokar ko mentak senem du kin set yang nang tu mun na kaleng jongi nang ka du mila sok bangin la nang tu ndai la ka ong pada pe seni mentak senem mo nginum set su nang tu kataru ngila ayu ngila tip mang yik no pan kai khna ngidai ban sai ba ya ka jung pan sai na sokar te ya kata ka yu tungmut pipinong ba ka khamsuk ka kham yu tungmut wat i khna ru ka sok ngalong fi la ai pa jing keli kumalong i kelas 1 kelas 2 kai gnong ba jong kami klaya ke latho ke silong ke dei gnong ba jong klaya don jing ai yu kata
Di nrei kata kan yarab ngau nya fi kena ibuna ngaklem ong bakam yarab ke yarab tindai nga pada nga perkan na menta ki kena ki ba start ngau ki exceptional ki talented ngau ki don be yang tu kelas kemud kan katu kakot ke besu hika tanggung tu kemud kan penlong ya ki nak jing start yang ki bikin hian ke quality of education ni kwa bagi start ngin kam start ke iki babi ni tengkeu kan kata kada jing sengau yungi pun kinong ka ngau ti kebarim hi ge an su ya tu ya fi tin nó tin hareng de sai ong u di school hak po yungi te kemud ngin haban puli san riu pi ban yo aftermath ti bentar ki jing kedi multiple choice life mark dan yung ayu asukwa ay kena ban si penpas nagin riu saw hajar bin penpas riu saw hajar tin rei ngala ong ya fi mentan ba nakaliang yung ka nyim nakwa ya ka quantity mo ni kwa de ya ka quality of education do nama ba bahkan roi ke state mo bahkan bit ke state namanta ki nong plan ki architect ngap i intellectual mo i engineer mo i scientist ki ba fair dei bikin supah sim tu lai so ni don kam do i ki kena ki start ki ba don ka sam kenang ba bin wan ra ya ka roi kapal la ni ki jing start apa ke state ini kata ka de ki jing sengau ini